Kadang-kadang Yesus nasolbihon asa ko ira sinulong daw kadang-kadang Yesus nasolbihon kadang-kadang solbihon di Yesus. Kanong misis at ako isong sambayang. Inarahingan isong kerajaan sorga, kasaban na bayan no, kung sikaw tukano pakaguyahay dot. Magyampay maya dot sambayang dami susuab diti. Kung sikaw tu isuang da timpu-timpu diti, nga aguno dahay dami siso maya diti. Pinsingilaan dot boros-boros no. Tinasambayang da isong aran Tuhan Yesus. Amen. Yay mo boros ako dot osonong kaswabon, kumadatid insanan. Siyo to ako pi alumi sa boras ko. Miya galidit don rock kadilat yun lagi. Miya galit no Columbus ka pi oy, kulum na kuron nga kukulan ako gadi ko sodok mo. Hititi nga elanong hinggo na torikot nga. Man to kana koy orikot lagi. Sanong kaswabon lagi montok dot Aswaw channel to kanun magyampay dati do kaswabon na bay no. Kaswabon na pa bay nga tulo na pa panambarasan dati. Magisokadong. Tay ko iswang na po boroso susuelo nga perpaduan pisokadungan kaisisan no pakago pagyampayan iti na po pelajaran dati nga kita dati pira-pira ayat dat kaswabon na bay no kapagulo na po nga iswang dat Kisah 2 ayat 1-2. Tulo na po ay komoyon dahil nga Pentakosta. At kayso, sayra na po nakarikot tadaw Pentakosta, o insanan na po itulun do atong bayaan, nga tinumimong dot iso o kinayonon. Sigog ka na po lintuhon na mantada itawan, isa tuni, miyagal ko ponogit tangusat ologod, minamulid o insana na walad di. Hinggad inapoy kinay na ni di nga hirinay ni Rikaw Diolo. Iti na po kamon na Pentakosta tumanudot ay kaubasanan tay ko paindalanan ditulon Israel dilaid nga intabon diolod sayra na pod ori ka titikamon dat Paska nga intabon dat limon na po dat tadaw mila nagikamon dat turo aminggo orikot nandalot Pentakosta. Jadi orikot na panala Pentakosta muntak dilit gisam nila perjanjian baru nga tumimong nando lot pananud da kinarahingan. Jadi ila na padilang at tinumimong santab di tulun da atumbayaan. Itinimungan dilo nga iso kinayonon. Dadamot dilo da tinumimong lintuhon na hot ay tuni miyagal tangus at ologod. Ina po di tuni hidi nga pinumuli di hirik kinayonon dilo. Hiti na po ayat kumay sa iti nga ina po hit imbulayan dati do kaswabon na bay no nga iti kamundat berkumpul tumimong tay ko ngon no po di patapi ka ilat tulo da panambarsan dati nga magisakadung pisakadungan pisisan
Timpu na po dendoh nga right na po katumimu tok agayo nagyahot kontobon dati bogi. Ino po piro-piro tadaw di nakatalib nga nembulayan dati karay titit tumimong. Miagal ko itit mogyong Pinay tumimong. Yatid iso gereja tumimong. Iso kampung tumimong. Iso daerah tumimong. Korikot na pumati YB di laid gi. Tok poingka YB rumikot ka. Ay, angangatan na tulun na rumikot. Rumikot toko. Pengkuro bay no. Rumikot ta YB ka. Oh, ay so na pot panuang gamiakom ay kong eti ka. Ikaw mo nakamaju to kaya diti mo. Mo musaraw to ko na ada ano tadaw. Sekira na pod i mororobuat ki. Ino po matigay kada bursa sanga daw. Sanjam na po nga agayo na tawayaan mo. Mamutong ka na po sanjam. Morasan na po sangguas na po nga sa minute. Tok alay do sa minute di. Kuman na po nga sanjam na po onom na po padaguas na putong no. Miyagal na po dihilad do kayo to ang agayo hot. Susugata sangguas 1 lito. Kuman na po sanggilin doon na padaguas 20 lito. Talu gilin, talu kaping. Sa kaping rata-rata 4 kilo, 30 kilo. Kali pirat sa kilo din da 2 ringgit pirat. Adaan sanga daw ay adaan na talo kaping ka Jadi bainan na po nga ay sa na po pangalus-ngalus. Ato kay mo sa kira YB. Asaro ko dihit naritani panamarasan perbahasan karait da rasuah di gulo di hari Sabat di tatuong idi. Nga ngono po imbul. Ngono po imbula ya iati nga manu to kayo bo. Isa di mada ki. Dapiri. Jadi ano po ay sa no patako no aya ay di ko ngiti ka. Ay sa no po maganti-ganti tadaw panuang gamiya. Iya di no matirigi. Orikot nanday mangundi. No kadati. No money, no undi. Kagi. Gara-gara dat. Pero nahatus tinahak na doko. Gara-gara dat 150. Gara-gara 50. Teko 300. Nah, iri na naman to ko pilih okay. Jadi ngono po di imbulaya ko pi okay. Iyo na po kitom. Susah na mangidu ila komondat suap teka rasuah. Suap kagya bahasa Alkitab mo. Ayah. Susuai di boros nga manto ko na po gi. Jadi ilo na po di komondat suap teka rasuah ilo nga tokoy. Nakonsi na hitid piatit kagumuan nga nakonsi na mo. Asaraw kung damang umindat paingka di mo ngundi ka ko nga mo di siya ko siyasaton mo. Jadi ihati piya sebagai Seventh-day Adventist nga humantol takilat itiyo panuang miyak pamungaran ki. Kumbala insan dat ay Bible Conference ila Sarawak tahun 2012 kardi. Jadi ongoy na dia hay mositar mantadet iti Sabah mini amo.
Kinanan pa nga ilo bato kawa. Suab muli. Jadi sebelum muli pimpanaw po diri Bandaraya Kuching. Kawaya na diri komundat waterfront. Tok susuway ti po mahilo oy. Ino po ipapimboli nga dit ubat kuat tongondo ngay sumandak ngay mangkuwakon. Ino po kanga tama ki moy no boli hom. Okay kay ni. Oy okay ka. Kau sudah coba ka. Iwa ka may uhat ki. Mano ka no panda ko pwede puasati om dia kamay papakita dit hari miyak. Iso ang butul. Intay no nga man tadi sambah. Om mumbal ngay matugay ng kasaw di hari man ko anak kasaw. Oh. Karoy tayo na di komundat minyak. No, nadiri dia nalihuan ko asaraw ko dito no. Ay. Nugay kalingasan nipon kada ko di. Karoy tayo na diri nga inapagahirid. Tulis-tulis ngay nga agumo mo. Iso na pumantad di obatan nga ay kaubatan nipon ka. Jadi haro naman ti pira-pira mini pamali. Ina po hi alasan ipabarasan nga. Oh. Mandat ay panansanggi ni Pondatorwal ka. Kadi pasar nel boham. Oh. Anuan na po na ba? Suway piya mano nga mano pa panansangon ni Pondatorwal. O gambir. Tokoy gambir ki. Hinga ailan mati di suliam sumping. Ang ailan nga gumoy man ko kay ladako gi. Oh iri panansongan ni pon ka. Jadi ilanot agu mo di pawayaan takal paunayan ni mo. Naman ilan mo napot ka piola. Isu ang ilo komondot rasua. Nga ilo. Haro ngayon nga mo endad haron na punuang gamiyak ka. Punuang gamiyakot ay patandasan. Sayra na pod ori katilot ori tanta ko komondot mogi sakadung. Nga ay so na polo panuang gamiyak. Masusa to kano mo'y pagyararapo. Humon, tal to kalo kamondat panuang gamiyak. Jadi isuang pisisaan, isuang pisakadungan, boros sa pumalayo lang nga perpaduan. Ilo na po panuang gamiyak nga, amo na magido. Haro na ruyong. Aya, mo'y dandatid. Haro na minum ka. Ay sa na po minum ato kay mo'y. Hari mangkuit. Humontala di minum. Mingkayay na hiruyong. Tayko mingkayay na nuno piya. Kabaktian piya. Oh. Haro kabaktian dati ka. Oh hilod disyo. Ay. Haro mo makan hilod disyo di ka. Pukul nunoy kabaktian. Pukul 7. Piagaga nun. Oh. Pukul 7. Kabaktian 1 jam setengah. Oh. Mo ito ko 8 si tanga. Mo ito ko dit dua panutup no ka. Ipoy makan o ngayon. Jadi ago milo pitang kiada nila komondor ilo suap. Iti na pag-iasuap iti nga ago mo bo. Okon ko sa mustinya dat ay tusin. Milo nongon pawaya od hiri barang. Iringay na rin. Milo nagi pawaya on dat ngono po di iralamay ko piyo. Ilo piya makan nga ko kitanan na po nga yun dit pamoraswahi ki. Tokoy aralo mo matilo oy. Jadi
right na pod sakiro na pod ika right at ang YB ki. Tarus tarang takon na pod mo kanati. No money, no undi. Mau tidak mau. Paing ko na pag-edit, di boras na ko, gi. Kamon na po nga, ino po dihit, kamon dat raswa, hindi nga, iyati, imo no. O ko ni ko, mantad yun, mantad dati o gulo. No money, no undi, kan po dati, paksa, nigelo manaki. Sa kira na padadid ka ako, gi. No money, no kiki, armin suswab. To, ay, to ko na to, boyo nila, ay. Jadi, itinapadi ko mo dat piso kadungan dating pudon do. Nga, right na po ko, mag-iso kadung perpaduan, pisisaan, persatuan, ino po hit, mumbalat minggayo da ipiso kadungan dati nga, iti na komunda suap, raswa. Orikot na po campaign, ay, kano mo hilo markas ka, nakura tumoy. Santo tuwang 40 sanggulun panahak. Irihon tolon. Sa kira na padid, aray tandet dami namangon. Kano mo KKR ka. Nga itulun mo'y, umbalay pagit tikidandet, sangulo na mo'y, hopo da ringgit. Paling-paling am duon, na jam mo'y irikaw, hopo da ringgit. Tuk, iho nga mo'y akuwi. Nga to, minggayo, no mo tilo, oy, kumon po nga, itin na po kumondat, ay piso kadungan dati. Mumbal, no, mimbulay lo kamo yan dat, ay humontol tokod hara ano, hara katahak. Kaubasan do nga, tusin lah. Timpudon do, iswang piyad, ay iti kamon do karohanian nga, haro na kasariti. Lobi, pondo pongkot ba ngay mantadat luar, kamon kuno pa luar nga, poin sadu kamantade hitid pamagunan dati, iti Sabah. Miagal ko hilod Afrika. Roy tanit asarud harahot audar. Miagal ko hilod China contohnya. Sayra na pamumulahaw to ko. Nga ay patabilangan na paingka ka. Harimang ko'y pangkot badat ay mangimbulay na kopyo. Ipatihom ay paingka pagindalanon ko. Hari mangimbulay kopyo. Nga sa kira na pod ay ina po karaja no. Contoh lah. Pabarasan ko tito akan ni kahitid dati ay karatit tibo. Sa kira na pod iya na po nga sebagai sangulo na masitar mantadet suay pamagunan. Paudar komoditi dati. Hari gaji no. Kamon na po nga ino po karikatan dati diti nga ikamon na mimpanaw po tomod. Tiket nga tanggungon, makan minum matanggungon. Nga mangimbulay mad paingka kumotiti ka. Kon kay sa gaji tambangan pakanon nuno na po. Nga mangimbulay kasarilot kamoyandot nulad di panuang-nuang gamiyak. Jadi sayra na pod itipiat pitimungan dati nga humontal ta kumiyagali di. Kamonda bam na magidu iti kamondat rasuah da isuanggat kay sisan dati. Iyati pia sebagai pananud da kinorohingan gi. Sayra na pod ori ket ti kamondat hara kumpulan umum. Nga harapon nuang gumiyak ka. Ina ponday mangigit tidit miagal ko calon-calon baptisan. Nga milata ko kumoyandat apato tigyadat
isi gamay pamirangkat nga ihati na pod imoy pakinongaw humontol to ko'y panuang gamiyak komono po miagalidet ay matidi apatut ko piri. Jadi ilo no ngay atok o gumu no kontobon o gumu no hot it miagal ko mogompuong dati dot rahit ko iti kamon na misiso tumimong berkumpul om iti na podi kamon na berkumpul at timpud dendo nga agayo no kamon na it kontobon dati rumikot suway ko mantad ko kasibukan dati o sibuk iho nga susah ako nati kamon na tumimong o sonong na tu harat di min susuhab iti pokopi oririkot sa kiro na pumiagal ko monikid tuong paingka KKR akun kala ako rumikot kauli nga tok ako yani bugi ilo piat kasibukan dati nga iso nagikadaut ay kantob dati da tumimong painsuang na ngay da tumimong isuang na karohanyan. Suway kay ri oretan nandalo mo mantingkan diri okon na po ko mantad ko hari kantob diad it suway ko megala sumakit antara hidup dan mati ako kongoy oretan nandalo ko mundat mementingkan diri okon ponda di hiri sampai pinggo walain mi pagangatan suhay ponda kagud haroy matigya kagud ti komondat hinumay kuo hidi ka hinumay LC kurodid oy laan ko ka ako no moy ako orahyan di siyo hinumay asya na guling hidi ka nando moy tu ako orahyan di siyo ilo na ngayot kantob dati da tumimong misiso isuang piyag gereja. Jadi ay landatit itin na pakamondat PC saan itin na pakamonda PC saan misiso piso kadungan nga okon ko isuanggot masyarakat okon ko isuanggot politik nga isuang piyag gereja nga ponting tomo diti PC saan miagalatit dusun ministry okon na po kumantadat PC saan dati so sa ulo na kung napamimbala nga so hinga di katilaw musa ko nga mantad ko asapo ko idat ay may among iyo nga hara kasari na samangat ay papatilaw muski jadi isuanggat karohanian nga itinapo PC saan nga ato ko namilod man pitong kiado nga paingkuro nga hara na potit kontabon kompuong dati da misiso igereja pia o ilaan datid lobi podid iti kamon na pitimungan dat gereja tokom irogon di nga kiyukon na pakosyo siyo kodondon giyo ko na pakaw ka siyo kodondon kokito na po siya tok yulo ni mo ni kitsuab ka na po siya ikanihab mantada po di pukul sa balas kasuabon gisam mo dondo ay sa line selcom bohiti jadi kasuabon po di bay na tinga line digi to kaditi takay mo ti insalawan dat sa kira na patumog di siya piso ko nakagulo line digi DJ mo
Kamuyan dat asa nangisiyad magampuang iti kay si sandati. Intaan pagiteno gi nga alan santo kay dadao. Pisa kan na pala lampong nga pengkura po gi. Tumano dapat ay boras dahitid buku menjadi murid setiap hari. Kano po siya hiti? O saro ko dit antakandot painsikul ako sebagai sangulo na susumikul sekolah teologi sangulo na masitar. Ino po hit mangingiya dahil di nga asaro mo ng boras sa karay titika mondat perpaduan. Pisokadungan. Nga apasano ko korong. Apasano ko korongo kasi yo. Ino po dahil doho korohian nga ino pa'y panambarasan idit sigu dahay apatut da karait dat nubuatan tu irihi kagayat. Tok kagayat tu matigay ko mo na nubuatan gi. Nga no kadit ako ho kumal mo nombor sa karait tu nubuatan. Suway ka ako ho kailan nubuatan iti. Nga haro hiti komondat doho na po pandirihan da karait tilot kalimpupusan pamagunan. Anda dan to kono po. Nunuhi katumboyo. Anda dan to kono po. Puri mo na po. Sakira na po. Yeah. Sakira na po daruman ko. Puri mo na po darumid. Puri mo na po sumalom ki. Haronit katil lagi. Paganuan daraha da sumo. Kaya nga ukaba ni mata ko ratil. May ka na po magindalan ka pwedit ka puri mandim. Intangan na po rin. Intangan na po sumalom mi darum. Jadi iti kamondat kalimpupusan kapuasian akhir zaman. Indalanan ta ka na po. Nuno na po kaindalan. Wayaan ta ka na po. Nga haro hibudagay kapurimanan na mangilok mo. O sanang hibudagay rin ilan mo. Nga o ilan ka amo. Awayaan mo. Ino po hit ay papiu sa asawan dati di nga o sumok to ka nakasari kumakinorohingan. O rikot ka amo inubuatan nga ino pa'y kapatayo no mayela no sangira. Jadi okon ka sumadia to ka na dinubuatan ikapatayon nga sumadia to kay matigi. Jadi indalanan to ka na po. Nga ako'y mapapasalat dit hari orohian na may pinsingilo. Suway kay ri sayr kasyo sayra na po didot impu na kuna did melayani dahirid ay ladang melayani di ladang nga hirih na din nailaan ko dot ay iti na po komondat kay sisaan da igereja nga agayo tomodorati nubuatan agayo hirati nuno na po nubuatan hari sabat nuno na po nga agayo na motirati iti kamondat pisakadungan kung ilo kangarati nga ito ko ay so na patulong na rumikot to isuanggat kabaktian ihati piad irumikot mamiraw to ko nagi to lumumok ngay iman rumikot ako igereja suwang ko haro limo onom hopod to lumumok na imanay tiyo. Jadi gumu piya taylaan o gumu piyahat ay laan takod karaytot nubuatan ko ilo kitab ko pengkuro nga mano po dati tong kiada iti kamondat pisi saan perpaduan pisokadungan ay say ko mo yun
Om nukasyo osaraw ko na po nga agumo o pamimpin gereja o tumbayaan om sumukong dot ina pa'y milad mamiara dot gereja nga iti pisisan. Ato kay milo mamagampi gereja minso sanglun. Mantad ko pisisan dati. Om agampi ila gereja. Ay so isa-isay piya it manudo may tanud om gumirot iswang da isa gereja dit no ponu dot pigagalan hinggo do inopoit usaha-usaha idirogon nga o kito maya dit koy sisan di jamaat. Gisa mindo magantobot momonu idit ko tilambuson dat tomodon iswang da gereja. Tok hinggo mo titingharog eh. Ondas di do kayo it akuri anggota asanang mamagampi. Kadang-kadang inagit takuri isa dua keluarga. Kada boro sa gereja. Yati piagyan mo gyang Pinay. Hari piangitan. Okon pondok karikot tahir gereja ki. Atimung toko. Mia galit tiniponom itidila. No kagadit boros idin. Sedangkan lidah lagi tergigit ka. Dila piad it asarum miyang pait tinipon. Okokoti. Ohombian nimang ko timunong ga sumono. Jadi sera na po din potopikan dati ko nga di gereja. Yati piang mo yung Pinay nga. Kapag yang haris sumono. Right. Topo dilo nga. Tok agayo na matigyahot. It kantob dati dat iswang gat pagisisan. May dati intangay iswang gat ay paingkukuran ako kadawhot noraitan di Rasul Paulus karay titip kaisisan ti sakadungan. Iswang da 1 Korintus 1 ayat kahopod gismo kapodam turo. Tuk kumuruhay na po kula na mo eh. Napinta nga nagilo pelajaran dati. Susuai di alam mo ba no mingaw-mingaw. Kababakan iswang di jemaat. Nga iho na po nga monasihat ko do kayo tampinay ngay iswang ngaran de kinarahingan dati Yesus Kristus. Moido iyo ko na pada nga isi sa oboras. Sa iya sa kata. Om kada nadad haro kababakan da ipagilitan da kayo. Nga moidad iyo kayo na po ogirot misiso isiso pemusarahan isiso to soro. Sera na pod oritan lo isiso to soro nga ino po boros dati timpo dendo nga satu kepala. Om osano ngumutigat kumon na satu kepala. Sera na pod satu kepala kagi. Idia korohian isiyo nga orohian. Orohian isiyo manginumbot milu. Iya nga orohian. Nuno na pa'y diaman nga isiyo nga kasuwang. O sonong natir dikit. Hitig guru pa diem. Hari ogorot tamo Domingaso. Hari may amo. Aramay kapurimanan tokot yun dikit. Ino pa det sa hati sa pikir ka nga. Nuno na pa'y di Marison Sinduro korohian. Nga korohian day Rachel Gonsung. Okay? Iyala, nalakamundat isi sa ginawa. Tu, tampinay ngay. Pinasunod ko kumatulon-tulon mantadat. Keluarga di Chloe. Karait do kayo. Dot, harumotiot.
kapagiongitan da ipagilitan do kayo. Bah, sakira na paman ko borosab dilo nga sinunudan ako di keluarga di Norasanda. Do hilo na pod magihumo po gereja. Nangolihuan ko nagyangaran gereja dako hay. Sinunudan ako di keluarga di Norasan SGT no di. Nalihuan ko na di. Do hilo no pag gereja kalawat nga harap pagiongitan. Lebih kurang iya lo koman di Rasul Paulus sila bagi. Ino pa ikoman di siya di nga iya ko na pam sampari-pari ko mo boros ayat 12. Iyo na po nga itinimungan di Paulus. Haro na ikarat iyo na po nga tinimungan di Apolos. Haro na ikarat iyo na po nga itinimungan di Kefas. Ino pa isuay nga iyahay na po nga tinimungan di Jesus. Haro nang kudid ino po kinorohingan ni nga o pagiduo-duo. Haro nang kud i Paulus numan pasali po mentok do kayo. Teko hari nang kud iyo kau na po nga numan po juo maya dingaran di Paulus. Tok ilo nadalo sa rohon nga dati lo bogi. Tuguson ba? Hari nang kud ino na po ang oroitan nga do ko ngaran na gerejan do nga ako balahar masalah. Haro nga no po. Haro no po. Hitidahay nga haro hi. Kadang-kadang mangkud ngono po do imbulay ko piyo nga haro hi kapuri manan natin yudit ati ngayaman to kay. Jadi sayra na po oroitan iti kamundot magisusuay to ko. Hare ni karaitat iyoho gulungan di iyoho tinimungan di Paulus. Iho i Apolos, Kefas, ihay panandud Kristus. Kano po di Rasul Paulus ki? No pagiduduo na ako di kinorohingan kasyo. Suway kayri, iho na ako di pinasalip pumuntak do kayo ka. Tumugod day sila tilog sa panganakan. Teko, hari na ako ngaran ko pinamaju do kayo ka. Jadi sayran po dadi dahar ko pagyongitan dati igereja nga ilo na dangay to saro to kolobo. Nga dondo nomad oroitan tumogod do dum olihuan no. Hara na po dihit miagal ko porsalisihan faham nga nukan dati. Napagiduduo na ko di Yesus ka. Ipasar malik yuminaru yumoinaru migogol ko dondo so kikira tiya dila iya no pom pinansud maya dingaran di Yesus godudu ako nga pinansud ngaran di Yesus akon kami susuway to kati iso to kay kado di mo nasihat nga suway mo tirit orikot na pandit piongitan ko piyagi lihuan na ngayon ino po ito soro ipay kamundat iyoho ka mementingkan diri tako po. Nukasyo ayat 14 1 Korintus 1 ayat 14 mongonsi kawaku dat ay sasangulun pia ipagilitan do kayo ipinansu ko suway ko Crispus Gaius gisombot ay say moborosat iyo ko na po nga pinansu mantadangaran ko. Pagka nagi keluarga Stefanus, iyo hoy minambaptis di siyo. Suway ko, iyo lo na po nga ano ko ilo, dahare nang kutulong na suway dinuman ko panjuo. 2 ayat 17, Yesus pinoporikot doho,
okon ko momansu nga popoboros da Injil nga iri piya nga okon ko mantadot hikmat perkataan moy da Yesus Kristus pinasalib okon ko adadan. Jadi sayra na pod isuang dat pagyongitan ki nga inapohit tomoden dati karait di Tuhan Yesus nga alihuan to kono. Alihuan inapay kantala nga ipay kalaswan da ginawa. Jadi kumono pala itong Pinay nga mantad pumatidilay dam itinapakamon dat kay sisan nga haron ngay at ay kantob. Ilo na po dit timpo di ilo dat tinumimu antakan ni di. O insanan na po ay tulong di atumbayaan nga tinumimu. Pengkura to kaya ti. Tumongo bako na matihad iho piya. Ino po ay kanto bodohog ginawod. Timpo na po dondo nga ino po ay kay sisan dati nga lobi diti alamaya. Nga kadang-kadang kot iti na hot doho dot it kantob bato purimanan ko ikapurimanan osoro sayra na pod maya ako ti komondot ay alamaya ako ni di ko hiritanak no hinggo di kanoy tanak ko mirikod bodam dambot tumagwang umintang umimbalakas angatay kunod mamung di hari Sabat wilayah ay nakai. Jadi paingin tangkon deyam ay elanom hingga pakayaan di tanganak tok ilo no kadaw kot kompuong koboling kahang dati titimpu dadendo. Suway ko kapag itagadan napakagoy kantob dati dot misisa datimpu dendo isuang pisok kadungan. Amo na magidu ila kamon na malas. Malas. Kana tumanod malas. Kana may sambayang malas. Nuno na pa nga malas. Simbar na pa nga malas. Irni kamondot penyakit M. Ay ako di may karajabay no. Aya narikatan ako dit penyakit M. Muhat akad no di penyakit M. Malas. Iti na pamalas nga nakodokot na isuang ginawa dati. Ilo na si Marat. Ani ba? Nga susihay na piring no nga lihungay. Malas ka. Ungay ka mabalajar. O gumu na matidit. Online ni di man tadi. Chigo Edson kadit. Imo lahing. No kaditanak. Saya malas. Tok ilo na lo penyakit ilo. Isuang nagkaisisan dati nga sigag ka na po mintalang ti kamondot gamot to poit. Gisam mo timpudon do langadon to kono nuka dati. Oy osono ngodidilaid. Nuno na po man dati nga moy ngay na po ka. Ruyong o huyod do moy. KKR o huyod do moy. Nuka na dati timpudon do. Ay osono ngodidilaid ka. Nakuro. Sigog ka na po intalango piro-piro ipagilitan dati dat sinuman sala. Isuang na po kitab Ibrani 12 ayat 15. Ayat 20. Ibrani 12 ayat 15. Yakobus sagya. Ibrani 12 ayat 15.
Hiti na po nga minabora sa iti. Intatano da kayo mo edat mo daha kada dahara sangulun piada kayo minsadu mantadet titahak ko kinorohingan kasi karunia moidad kada dahara sumuni gamut ti opoit ipapointalang da kapagyangitan omnagi mangimbayat tulun kagumuan ba paing kukura ti kamuandat mintalang nga gamut ta opoit iso na pot kapagalan dati nga irogon hila suruga intalang ay gamut ta opoit iginawa di siyo hiti gereja haro na mintalang gamut ta opoit sa kira na po manit i orang ita simbargi isay na po mintalang gamut ta opoit ta isuang ginawa panano dorogon tu irogon nga minintalang gamut ta opoit isuang ginawa siyo mo kun antakan dit pembahasan di karay terasuaki tok ngono pa simbarot orang itu degi irogon nga momorasuahi di Yesus kinorohingan kono po may dasiliho inut tanak kono po kinorohingan posiliho inuwatud ruti paun kasyo gi suai keri tumanud kono po doho sumambah kono po doho takon nga kung po dia loho dia ka Rosua mari gitiad di komono po nga ngono po di simbar torong itidim isay no po momorosua panano dorogon irogon nga momorosua isay no po mintalang gamot ta opoit isu ang ginawo panano dorogon tu irogon isyo nga minintalang gamot ta opoit ilo suruga dilay jadi intahan no dati ka kada nadad harus sangulun piad ipagilitan dati dat mintalang itit gamut ta opoit paingukura ti kamu na gamut ta opoit sayra na pod itinimungan dati sigog ka na pod harus sumansala mantad ka hari sinumansala iri na milom mamirag pisisan iri nanday timpudan do langadon to kono di to osono wadadi laid to kono kana po nga moy nga ino po ka sigog kad haro minintalang nga gamot ta opoit ipagilitan dati karag ne pisisan iti sakit pono ko gamot to kay opoit bo ay susad mamarati ilo miyaga ka ititinan dati sigog kana po tinggi darah to kuno mantadit ti ginumuan iti tinandati ino po minimpu na haragamot apoit nga iraha no kadi ditunundo aya nagyalo raha oy minintalang gamot apoit kumano pa nga ato kay pensaduan kay iti no po tinandati boros no po igamot pod apoit di nga sakit niya galo po do sigog ano po intalang na asma no kadidit buah pinggang aya lo pinuhobo minintalang gamot apoit niya galo ka ititinan dati intalang di gaut no kadila tutok aya palad kulat gakod dat minintalang gamot apoit kumano pa nga ititinan dati iso na po sumansala sumakit tok na aramay ilo kay sisan nga ilo na badalo bo isuang nga tinimungan dati sigog ano po matiom haron na sumansala ilo na ikamundot akar pahit
Ina pandai suman sala isi digi. Hiri nanda kaimbayatan di kagumuan. Tok simbayan lagi pemadi sio kah. Tungkat ali ini. Suai nu mati jadi lah tungkat ali oi. Oke kalim pupusan. Tok anaruh di bayi no nga 6 12 kono ditenu di bagi. Timpo de dendo. Ino pahit keperluan da gereja datinga misi so isuang da pekerjaan da Roh Kudus. Nakurat di ikomendat pekerjaan da Roh Kudus. Saira da mintalang ginawa datid orohian di sio. Asa sampin no kung jadi kay siyo ka. Haron ni ginaw dati tidi. Nga oritan no pala komendat pekerjaan Roh Kudus. To kompensa duon to kay ni ginaw tidi. Sakirad haron no kalamahan di siyo ki. Nga no kadati. Tulungo to kay siyo. Iya dadi po. Kay rito asa sampin ako ni kay siyo ka. Haroy iyo ako malakutid di. Ino pahit kasumbungon dati. Pagagondas dati montekot. Tinahan dati sendiri nga apatut topoy lomokon isuanggot ay pengaruh da kinarahingan, pangimbayat da kinarahingan. Yati na po nga apatut toko da minsiriba. Osanong toko tudukan. Pahingu ka pa pumusorahan dati. Montekot pemuhandaman. Montekot nunu na pohot idea, pendapat di anggota dasuai. Merendah diri. Hingga kontak kilo merendah diri ke rendah hati. Rendah diri, rendah hati. Hari lagu dot Tuhan pimpin langkahku. Ajarku merendahkan diri. Hingga mihagal kagalot rendah diri, rendah hati ilot. Kano to kono? Kada toko ponotos da sumili di tulun da nomor 1. Wah. Nga ponotos toko na sumili dat susuhun menjadi hamba. Hamba Tuhan dia pun topot. Hamba nagi montokot o insana na anggota dati nagi tulun-tulun di oruban dati mo kita daw. Manta di itinapon da kamonda Pentakosta nga apuri manandanda dati mihaga lelet tulun-tulun di nakatalib. Imbulayan to kapat takuri ki. Ayah. Isuang na pakaisisan dati nga siyaw to mangimbulayo kuti. Arahiano kuno dat isuang got pagyamungan dati DM Dusun Ministry. So kira na pod haray mo si Tarasuay monomboros nga haro piya ginawad ay paingkuro piya nga pususan na po dati. Milo na po kada to ko may palabuso. Haro piro-piro hikombolo tandat isu ang DM. Kadang-kadang iho nga may PM dulu. Ay patut pa yung camping ka dati mo kang kuno. Iyo ko nga may PM mo sumunod. Ay tidak ako piyati mo ka. Nga irini ka mo na mamususiri mo. Ano po na ko pususan lahid na nakalapok ko nagurupot. Oy, paing ka iti mo si taro dia ka. Isa na pumantadat ralan natin mamusus. Nga sa kurang-kurangnya ato ko man paintalango di kagumuhan.
hali piad ikomondat aga-taga ti boribo. Sakiro dat harumasitar kondali da daerah dati. Tari mo to ko no. Tu insana no po ilolo nga it ay laan dati da mositar. Sakiro na po tadi mo to ko na ti mositar diam iya daan ni susuai ilo no komon di Rasul Paulus. Kada to ko na orohyan kud ikuo, aku orohyan di kuo. No pagiduduo nang ko di Yesus kasyo. Haro nagi gerejat orongo ko di mo ti dati. Mangudaro isay mo si tarot po ngayon hiri gereja daw. Tok o buli kan to dari mo gi. Hiti dahay nga hari ko borosot. Amo nundo mo boros sa isay. Nga kano po ham aya orohyan dadi hay i mo si tarot kikoruaraga ka. Koborosin na kapit ti nga amo na po borosan dat orohyan dadi hay ikuo og pastor dahay ka. Nga ino po kombal ko norang okay. Hinadda kayo. Ako na kayo laming gatiso. Hinadda kayo. Ako di borosan lagi. Kombal ko mamuhon at manuihad ipastor ko itidahay ka. Kasuha, ang mo tidila ko mo ni Rasul Paulus silod na pagiduduan ang ko di Jesus ka. Iyahay pananudi ko. Jadi, right to pakalumositar. Isay na kong tarimon na po dati. Sa kiro mo nomboros isuang darohani iti alamaya. To patid iyo ho piyagi. Mo kinangaw ako na di panambarasan gi. Haro hiit. Ay. Agi aramay silo kakosyo dok. Haro iginawtid di. Nga mantad ko kasaro takalot. Iyo na po yolod na po nga mo nomboros sa boros kinorohingan. Kinangawan na dati. Nga ino pa ikaw ginawaan dati. Kapanganak ko dito nga mo sitar. Ino pa ikaw ginawaan dati. Ilo mo sitar dati nga haro ko isisan dilo. Ilo day korohyan to ko. So kira na po ilo na po mo sitar dati nga ilo kadaw nga hari iti ko mo dati babakan isuang kay sisaan. Paingkuro to kondo yati. Sebagai pananud nga igereja. Isuang dat satu wilayah. Ano po kano magisiso imo sitar. Paingkukuro to kaya ti magisiso. Sa kirad papaharod mo suwarat contohnya wilayah. Papaharod mo suwarat wilayah. Imo sitar dati amay among. Paingkuro to kaya ti may among. Sedangkan mo sitar to ko nga amay among. Jadi ino po'y kalansanan dati nga ilo mo sitar dati nga mo gisiso no mo. Lobi pundod iparingkat misyon. Agumo na sarita panambarasan kararangahan kabar-kabar angin dati dat nga tulo ni bagya nga ilolo bagi. Misyon pia dati nga ay agumo na hi kamuhan takod. Aya. Susa na gaya ladid mo gyagalat pendapat ka. Nga tulo ni bagya mo. Nga ino pa dahi ko ginawaan dati. Kada borsod ilo nga mo sitar. Gisam mo iparingkat kapimpinan misyon pia nga manong to kadad harati kay sisaan. Sa kiro na pod ay sa kay sisaan na kayo. Paingkukurog ya diyahay. Magisusuay na ko pandangan ay kito do miyagalidit magiyalitolit magilulumbo agi.
ino po imanto ko nga o kita ko'y sisano kayo. Iyahay nga haro nagya samangat dat piso kadungan magiso kadung. Bang kumano pa di nga no boros nga no dilo bogi. Jadi intangan no po di dati lo nga iti no po di piso kadungan perpaduan kaisisan o kono ko iperingkat gereja nga mantad pod iperingkat keluarga dati o girot no po magisiso keluarga to ko o timong nad igereja o girot no po igereja o girot no piso kadungan iswang jemaat nga sa kirod ihati mo giyang Pinay mo giyangar to ko korikot hilo gereja mo giyangar mo giyangar no po misyon mo giyangar ilo tong mo sitar paingkuro to kaya ti sebagai jemaat o saraw ko hit boros di Pastor Jibil karet di seminarot rasuah di gulo iti no po pemimpin nga isoot kapagalan isa contoh kumati ko gumuan dat moid iti no po rasuah nga ano dati dat monolibamban rasuah na po pemimpin paing kukurarayat ka rasuah jadi iti komando kay sisaan berpecah belah no po misyon paing kukura to kaya ti magisiso berpecah belah no po masitar paing kukura to kaya ti sebagai jemaat tok nga so kira magisiso payayo lo misyon haro kay sisaan o masitar haro kay sisaan mo giangar to kan pati sebagai jemaat iyo lo nga ay say pakukurayan como yan na pala itang Pinay nga mo giagal to kan potitid mantada ko ruaraga gereja ang mo sitar peringkat kepimpinan misyon mo gisiso to kono sayra na pod mo gisiso to ko pasti mo ina diri ko ta itagayo pasti itinupot watas sa sabah nga mo gisiso okay? Tok uli dali ti mo boros sa politik jadi kung sikaw dat ay sokadung dati insanan itinupodit ay piso kadungan dati tinga ina poy mo gonon paintalangon kapya dati nga mantado keluarga giso midet peringkat misyon magisiso to ko koponing kuku kilo manu ko haro dihot paintalangon ko kalimpupuson amu to ko namilod tong kiada ni ti kamondet kapagiongitan kapagigagalan kumpilin haro na polo insan tadaw paingin tong ko di manok mo giangar pa manok mo utuk mo karab nga si gog kan pod kadit tanda ko kan po siya no ko kita dit kondi ko kamatay siya nga insan mo ti manok kuminilisok kumano pala itang Pinay nga iya dit asiri ba no pangkat datingan pagala lo manok lagi ilo piya manok mo giangari miagalo dati mo giangar nga sayra karuba dat nununuhat imiagalat karatu dati isuang ketumayaan ko kaditanda mo misunod haro kondi kaki tias no po itong manok ay so na hit mangutuk biati so ani siya mo'y pangugad diti sa tumalib lumisok ngay no po iyati na po dati nga iyati to ko natibo at ako na milad ilago nila komundan mo giangar haro na pulo nga right na po dako korotuan na isuang jemaat tokom kuk kano po ditanda haro rogon kano po siya tokoy insan to ko na ay
nuridi tumo taguangon nga ito kan padagi. Bah, ngarang. Bah, hompohilon oy babay no nudit angaru ko pa panambarasan dati oy. Korikot to di rohid anam si tanga. Pohilon to kanalo pelajaran dati kung si kau kinapagyampayan dati kanaw misis at takad iswang na sambayang. Kinorahingan isong kerjaan sorga kung si kau dat kaswabo na bay no kano kaguyahaid misiso maya ditit sambayang misusuab mantad nuno na pay na may andahay kasoban bay no nga ang punay ni hay sa kirad hari ko sindo na ginawo santob di kanud manhakot panudukan pagangatan imi na misunod iswang kaisisan iswang piso kadungan nga kung si kau tu manwe hay anway panguhupan gisambot inapahit nawayaan dahay di kasoban na bay no nga kano dat papagirot papisiso papiso kadung dahay mentakot tumanud dia tinasambayang dahay iswangaran ni Jesus amen. Kung sikaw na kinapagyampayan dati di kasoban na bay no asa nang napatalon asa nang kendalanan na kalidasan dat tinanto ko kada lihuay da kapagyampay to ko suwabon da suwab hinako po